Formal na ipaiman digiti police patrol car, motorcycle ken naduma-duma nga equipment kadagiti police stations iti probinsya ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur. Indaulwa na mismo ni First District Representative Sandro Marcos ti turnover. Patyan na dagiti abanag ana ipaima iti PNP ti makatulong iti panagserbida iti publiko kang runaanan itangad adda kasapulan iti serbisyo da. Inkarinamet ti suportana para iti kinatalged ti kapulisan. Our police force cannot face modern challenges with outdated tools. They deserve equipment that matches their courage and professionalism. Let me assure you that I and the leaders of both Ilocos Norte and Ilocos Sur will always support initiatives that uplift your welfare, improve your working conditions, and strengthen your capacities and capabilities. Public safety is our shared responsibility, and more so than that, given the current political climate that we live in, given that there are forces that would like to see this government fail, and there are forces that want to see a change in a regime, your job is now more important than ever. So again, to the people of the Philippine National Police, Napalaos met ti panagyaman ti Police Regional Director iti Region 1 kadagiti na i-turnover kadakwada. Huna na pa'y ngagtalinaed ti loyalty da iti agdama Commander-in-Chief ani President Bongbong Marcos Jr. Yung ating Police Regional Office 1 ay nananatiling loyal sa organization, sa Constitution at sa ating Commander-in-Chief. Dito sa ating rehiyon, wala naman tayo nababalita ang mga pagkilos o kung ano pa mang mga balitang lumalaban sa ating gobyerno. Patyen ti Regional Director ang nagtalinaed iti insigida pa nagresponde iti kaming ti pulisya no kasapulan ida. Ngem aminado apan nubuk kadakwada iti panagresponde da kaliti maibilang a far-flung areas. Nubay kasta ko na ng iremedyo anda daytoy. Siyempre, hindi naman natin masasabi yung mga far-flung areas medyo mas matagal ang response natin doon. Meron tayong game plan o strategy dahil may yung deployment plan natin, inilalapit natin yung mga police doon sa mga areas na pwedeng crime-prone areas. Kaya nandoon sila. Kung mayroon mang mga insidente, mabilis silang makaka-aksyon. Kabayatan na naipayan met ti pamadayaw ti kapulisan manipon iti naduma-duma a probinsya iti Region 1 gapo kadagiti nagbalin nga accomplishments da. Mark Magdirila, Balitang Solid North.